the Premier League ne be meeting na sa omu meeting no mo kono stakeholders meeting na sa stakeholders meeting no eniam omo so mo kwa kwaji dia tum no ade bi omo dia ba omo fe na anchoring na sa anchoring proposal no yesem ano wages cap womo di eba sa wages cap na womo di ba Premier League no ma Premier League clubs no akwanya ama mo nsani omo Spanish to a certain level na onso mo was profit and sustainability rule ho me pato no kwa de sa yese na emu ye ha de emu ye din pa no anchoring rule no na sa anchoring rule we no me pato de etia yese no Premier League clubs no sika TV right no womo nsa eka no yese womo fa TV right sika na team yete sika de onya keto pa no wono ne sika no ma bon pre makunum eno so no mu gina no mo de ayesa anchoring rule no sa anchoring rule no asa se adwuma me pato enkane no na yese team be wo ho akwanya so sika na wanya no betuma spend 80% of your income but sisia de enye 80% of you wo income bi emom TV right na wo mo anya no anom anomu gina so na fe wo mo de ayesa anchoring rule no na se anchoring rule ne ba me pato players amortization eso bete because who amortizing players ni nyina na beka kwa kodu ho afa sika players no wages ayede emomo wo mo salary wo mo te ansa na sika eya clubs ne tatwatwa adema ya kan say agent for nyina no yesa so ba bete eno na reporter men say kam ayesa this season sakobaze so mu hwemu din na o ma anchor na the possibility say ebia baby ebekwa kwagina sika obi abetuma spend adu 600 million pounds mutani ye 600 million pounds anom sika wo mo so edebeto asa anchoring rule ekobansa dia ene teams wo mo betumi aka so mu hwani ye pa me pato Chelsea Edmund Kintiman afi Manchester City Edmund Kintiman Manchester United Edmund Kintiman Arsenal ka ho Liverpool ka ho entimo amanya opportunity our YouTube no kwa dia mobile yes City kwa dia sisia no wo keka mo players mo wages ne wo mo ka wo mo bobo ni nyina di sia ni 577 million pounds that means akaketwa bi na sa ankoro runanka ekoye 600 million wo mo di to no na akaketwa bi na Chelsea City edu hu anasa Manchester United so no wo form wages ni ade di boma 491 million pounds and so no ba benya Arsenal and 451 million pounds wo ba benya Liverpool and no 449 million pounds and so na Chelsea 407 million pounds inti mo amose sauru ni ba ene Chelsea and be affect mo pano me pato Manchester club be affect mo dance Chelsea betimi affect Chelsea those sisia no amortization na Chelsea aya ne dodo na one way na Chelsea antimi antwa so anya ne p because one way na sa anchoring ru no mo di ba na timi ako e de atia aya Chelsea boboko no and to reporter men saka aya sa yase tinanda wo mo ko stakeholders meeting no na yase na your madwen sa ru we de anya de so mbeji adiatum esa sa profitable sustainability ru na no na ye anomo ba ku bi nso ho a wo mo friend SICR atase anonom aye clubs no enso adia ba ko mo hese anka sa anko we ni ba ye adwuma pa de wo munya sa ba ko no so a anka no so betimi aboanti no ane ye reporter eba e wo dwuma de so na nkoma kakra men sa ka yese sa ru no mo kwaji tum sekim no mo sa so mo de ye adwuma pato mo ntie ho nhye yaze se ubuso first one anya de sa so twa bia ebaba wo mu mfiu wo mu ntwe so ento meja oboko but ekoba se ebia ubuso biam se kima mpato ekoba ne sa yaze so se abuso a eno no se eba se so mu de ho ntansa ebo a won beto points eno points no beto de afim no 6 points anomote e de afi points na wanyanum ansa na further points no so no etino ade so massa file 6.5 million pounds 6.5 million pounds for overspending and the Premier League clubs in there fitness year when they to me say mu buy tempa and the clubs no mu fee so mu eska and to me I to me I de mu pe bia no e won koma kakra ne na ye di Premier League won koma dia me pato ma me for Premier League assist no and so emfa now efi 2017 eba 2018 besina me pato Premier League goals and assist player only you know Mohamed Salah 276 goals involvement and Tessa Branton so enya so he mean enya 173 and Branton the Hurricane ne de ni na oja hokro no 169 goals involvement and Africa Kevin De Bruyne 150 and Raheem Sterling 135 na
arawo sema wo mu yesa wo hwe mudin aka one player pe ana mpempe Premier League no wo mo maka nyina ekọ esanse Kevin De Bruyne ekọ okay Raheem Sterling no ho those one de nya na onya bi emo so himen ko ana afe Hurricane anso kwati we e de fi Premier League no ade eba e wo dwuma de so na no pe mi ka kire ade ma na work up de ebe yiro buntie de ebe na onsa USA nyame anim nie wo mu aman bi o ha o mu de ban he de ama o mu se wo mu ntimi travel emma ay America ho oman ba ko ay Iran emu ba ko ay Haiti na reporter men se kam say Haiti for qualify and Iran for qualify na yesa man for di command say na say Donald Trump kwa no what the air travel ban e de ama sa man we na aman be na won ho akwanya so metima ba busa reporter men se kam say Haiti for the no there and said that die emu ye den pa ezan se enkomo bi enam say America ban likely say one be get to ma Haiti for etimi ababi nemom yesi Iran for pa de oma de say Iran supporters pa ba America de enya de so mbe ala o sa travel ban na do mo so no enya de so mbe left ezan so mugidi ye pa say yenya nkodi amfa man krofo na sabio o mo fa ni samwane ne Iran fo edi mutitiba ye pa ento mo de wa we anata so o ma ala mo be Haiti for the reporter men say likely say FIFA edi Donald Trump edi komo ya Haiti for France no ebetuma ko America na work up no matimi enya bi ahwe eno aye reporter eba e wo dwumade so na no pe me ka tire kakra ensom edi ma na nema yase no ada wakwa akobo 4 minute obo 90 minute ni wi a yase chama eko ne simbo wiem wa fe ne se sa ne man koye yase abante ne Philippines enti reporter men say nema na nkasa de emesa football no na say eniema sadamwa no what is ojan so retire mema ne nyon because kwanya opesa obo aye no football no enem plenty abrante ne sada enya ne sa ane yankoba kakra mete e wodwumade so na no pay make take kakra de man na Chelsea goalkeeper ata say omonti ne hujai amanfo so wasa aye abrante de Robertson say beta openya ne de Enzo Maresca de oso no a anode ne betu goal post na abrante na kasa abrante say this season say ye bo Premier League ni wie ne ye ma award ye de ma goalkeepers na ye fa no aye the Golden Globes no oso no person onya esan say ono go award na film no anya sam koto akra na ade ba ko betimi amboa no pa ma wage sa award aye say Chelsea for players ni nyina be ka no ho na fe clean sheet in Chelsea for akoso a etime keep ane eba no back for no say we aden sa na boys ni timi boa no mo ma prepare ni nyina asamba back no mo nyina boa ama Chelsea ko nanim sa ama winning mentality ne troso sa wonder ogidi ye pass sa Golden Globes no afi de ande nyame anim ne nsa nso betimi aka ana say this is India no ne nsa betimi aka was so co training na Liam Delap ko Palmer kwanyo mafa so omo training ye no mo cha so omo ho betimi ato mo ntem ene gym works a omo ye na ofi se di nyina ya de betimi aboa Chelsea bobo kono eno ye Robert Sanchez goalkeeper adema Chelsea reporter efi na kate edi eba nebom Chelsea goalkeeper ni de Phil Jaggerson sanansan wo head nya bi na ena Robert Sanchez nti yesa brant na kate Chelsea for say nyame anim ni general nya ofa bi a ya anko peso okọ because pass de wa wonim go day pa ide nyame anim ni wonya ya anko obekọ yesa to the Chelsea say ebia wombe he na omatena se anase ebia wombe he na fe ebia brante no womonso ene na kasa na so na watna etos ene reporter mensa eka na tobole akwakodi nkomo tobole si yanka mo bia nta se Chelsea owners no omuye okay with Chelsea improvement eba in fact they were Chelsea SC kono nani anso ji huye pa ana board no womani ji because baby at Chelsea sa se ni baby omo akono ya de ama womonso ani etime ade pa na tobole say ade ba kwa ya tire ne ya aya say England in central for no one person mo cha na ma say and central for person mo cha say sabio as central for no omu no mu nim nyansa na mom woni tobole ne dom de say sabia ku aya say o ma dwen head anya aduma bi sa no because o say in central for to be can say me the factors you pa what if na yire bi sa so peyi na de wuja ya ankade ne beba wan koto Chelsea ankade pa ne beba emom wo say ne yire adwene e wo sasam no ho
no ɛyɛ different better ɔno to Boehly ɛnso ɛne ne dɔm paa de nyame anim nie Chelsea ɔmo bɛfa no ɔmo ni adesɛ bia ɛwɔ hɔ ɔmo ayɛ ɔmo adwen sɛ deɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ ade boa Chelsea na no ɔmo bɛyɛ no afei Chelsea ɛtumi akɔ n'anim ɛno yɛ reporter mensam ɛka ɛwɔ dwumadie so na anɔpɛ no meka kyerɛ kakra ɛnso ɛde ama Natibu Kɔto a ɛyɛ goalkeeper ɛde ma Madrid bɔbɔ kɔna Abrante no kasa na ne nkasa mu ɔkyɛ sɛ Kylian Mbappe Loten this season Abrante no mɔde mbɔ no akɔ so yɛ pa last season compare no wotumi sɛ mentality bibia yɛ kaba since I was leadership quality no Abrante no so ne pa ma park so ne ma nyina enso ayɛ kama no yɛ report ampato Abrante de Tibu Kɔto a goalkeeper adi Emma Madrid adi eba na meko Manchester United reporter men saka sɛ Manchester United is here no wo mo ba beti NBA team na omo ti NBA team na masa adwuma no bɛyɛ kama adi ama Manchester United wo mu ni bi entim anu yɛ de free Manchester akati adi eba na Lionel Messi no da ukɔ sport ko akrata na wo mo aya awards no ana omo di the most beloved player in the history for Barcelona no omedi ama Abrante de din adi Abrante de di Lionel Messi na no da Messi di na award na central form ɛsɛ womani ni din kɔma no mbisa sɛ na no da kra yɛ te sɛ wokɔ the new Spotify Cameroon na wo opɛ samba back to Barcelona na also nyame anim no no pa de ne career pa no na nkɔ opɛ sɛ owie ni nyina wɔ Barcelona na just niema na ankoye a wɔde free Barcelona na Barca de danchan kɔma bia na yɛ samba because Barca de ɛhɔ ana ɔyɛ ne bibia ɛhɔ na onyini yɛ ɛhɔ na tɛ sɛ ɔmo ani gye nyina ɛwɔ enti coming to Barcelona ne de in fact ɔso wa Messi Barcelona yɛ pɛnti no wɔka mo bia kyerɛ sɛ ɔbɛ return ani ebi sɛ time bɛ na ɔ return ana so sisi de ɔwɔ Inter Miami na ɔkɔ Inter Miami no so ofili okay enti couple of years there likely sɛ ɔbɛ stand ɔbɛ enso ɔbɛ spend our Inter Miami and san ɔbɛ back to Barcelona wasan aba enti Barca de ɛna no pay Lionel Messi confirm ɛde ama sɛ Barca de ɔbɛsan aba na mmom no mpakyɛw egyina mieno sɛ ɔba so ɔba bɛbɔ Barcelona ana so ɔba bɛyɛ Barcelona adwuma na hɔ ana ɛnsɛ da nyɛ clear enti ɛno so ɛho nkɔbɛ kakra na no pɛ no yɛde tutwa ɛwɔ dwumadie so ɛnso ɛneɛ na Tibu Kɔto a ɛso akasa aka na wɔdi nkɔmɔ about ɛyɛ ɔmo ɛne Sabi Alonso wɔn so nkɔmɔ de wɔ nneɛma si ɛkɔ wɔsi Sabi Alonso de in fact wɔne players ne nyinaa ɛyɛ okay do sɛ player ɛnya game mu a ɛnya den a obeso nneɛma kakra kyɛ sɛ ampa wɔnyɛ happy better ɛba sɛ sɛ coach bi nya adwuma de a ɔno do fili sɛ adwuma no pain ne ɛyɛ no ɛyɛ kama ana ɔsi debate ɔpɛ sɛ ɔstart bi debate between ɔne ɔpanyin ne de Javier Tebas ɛsan sɛ Javier Tebas ɛba bɛka sɛ man de for a stage NFL ɛwɔ ɔmo Bernabeu hɔ ɛne man de nya sika no man ka sɛ ɛnyɛ sɛ obi aman so adeɛ na ɔmo de abɔ ɔmo hɔ ɛne man de agye ne bɔkɔ ana so betime debate ɔpanyin no ɔmo pɔ mu obi a microphone no ɔmo ntena sɛ no ntena papa the reason when tell baso na ball na no mo kɔ akɔbɔ no America na yɛ wrong na mom NFL na ɔmo bɛbɔ no Bernabeu no ɛnso anya wrong nti ɛne yɛ de Abrante no di tuta ɛwɔ dwumadie so na pɛ yɛ kɛkye kakra ɛde ama wɔn sisa wodo nyina so ɛbɛrɛ kyɛ sɛ ɛnso akasa akra wakasa ɛde afa Mikel Arteta ho wɔse Mikel Arteta in fact wɔyɛ coach a wɔfiri ne yɛ pa na ɔyɛ type of coaches na wɔn taa so mbe involve ama players no ɛnso anya the better of their selves ɛnum ayɛ adeɛ ɛkyɛ sɛ ɛma n'ani ti ɛwɔ Mikel Arteta ho yɛ pa nti one day in fact ne focus ne bibia ayɛ sɛ ɔbɛboa ɛma deɛ Mikel Arteta pɛ sɛ onya ɛde firi ne mu no ɔno nso atumi anya na nneɛma nso atumi ayɛ kama ɛdɛm a ne ebisa sɛ tag price ne 70 million tag price na ɛda so wɔ anaasɛ price tag na yɛmisa sɛ saa deɛ no ɛma pressure ɛba so ana no so dabi wei deɛ pressure bɛn ne wɔ mu ɛyɛ opportunity koraa de man sɛ yɛtɔ no saa bɔɔ na ɔbɔ de ama Arsenal bɔbɔkɔ no nti ɔn deɛ bɔɔ na ɔbɔ no ɛnna ehia no na price ɛde tɔɔ ne deɛ ɛnyɛ no ɛna ɛba bɛma pressure bi a ɛnso aba no so ɛho nkɔbɛ kakra ne Manchester United ɔbɛka a saa yɛse tama no pɛ Chelsea pɛ Alejandro Garnacho no yɛse yɛ Manchester United kɔka sɛ Chelsea pɛ Garnacho deɛ ɔmu hia Romeo Lavia kɔma a me nsa ka yɛ sɛ former Chelsea opanyin baako bɛyɛ adwuma de ma Chelsea ne tine ɛde John Wickos yɛse Wickos na Jason Wickos na edi san nsɛm ne nyinaa yɛsɛ no kata Manchester United sɛ ɔmumi sa sɛ Romeo Lavia ho nkɔmɔ te sɛn ɛne yɛ America sɛ yɛse Manchester United so na
omu ogidie so omunya Jason omunya Romeo Lavia omu so ebepeye pa eno so enkoma kakwane eno da ka for us ne atodwa best player of the season no announcer of the year no according to Ashraf Hakimi na me pacho munwani o screen so Ashraf Hakimi eba pacho wanse wepra na nikotodwe no ode ato ade so na chese ode ba kwabna na enye ize kran fa ma no wode ma menye nse bicycle kitwa bi ana kwabna abrantende ne na to so enti se ne ebe ya opede ne na ketwa na esi form no opede ana chese ba ko no kotodwe nso esi bicycle no so na ne okoyo eno di ba stage na tam osi free cam kwabna nso osi free cam ma se omu yi ade ni si form akora no ba akoko mpesa ansana wode ba beto so emoma wos ne aba so Ashraf Hakimi ana word no enso akọ edi amana wo hwe mu pa de abrante ne niam aye kama edi man wa sesha hodo nyina so amaya wo magi aya wo su ditu pa no Cameroon age makomako aye 11 Nigeria age makomako so Ghana age makomako aye insia ana Cote d'Ivoire age insia Morocco ma ba di de tosunum ana fe Senegal ate de etoso aye enan na eno na kwabena o ha Morocco man no wo mo magi ditu na no wo mu de ade se Muhammad aye Timami wono say 1985 ano ojene de Mustafa aye Haji 1988 kwabena the last time Mustafa Haji ade no ano munji biema bepem na and since 1998 Morocco man no CAF award bia no a eye dia ye de ma Ashraf Hakimi no magi bi da kopem se Ashraf Hakimi ababaji de tosunum enso edi emamo abanta ne dine edi Babu Zaki mu nyina ababaji eye Ahmed eye Faras mu nyina omo so agidi bi ntino ane yankoba kakwa so eto Ashraf Hakimi wajiwie no tese nani adie passe wono so atimi ade mfata basketball de no wode ma de national team wo enso mu ane ade eferi nyina bara anu ha openya ne team ede na sa kalafe enso kasa wasa Ashraf Hakimi anya bibre mu ankwa na ball oni numbo wo ba wi asafa na nyina ball no oni ni boye pa ento no da ono so ebo na baso ade na CAF president openya ne dina de mochepe address Ashraf Hakimi no tese ne na no mbehia wo wake up because bible mu akwabna was ya say ye wake up no de ba na ohwebudia Morocco man na eben ho na Ashraf Hakimi na no dia eda bicycle no so obehia say be ready na face wo de akọ aye wake up 2026 na wakwaji ede abakere ne Mbappe enso na we see brand ne ade atese utumi se ne manyina kama kwabna ensam ne doso minim se bia obemam kakra de so mam kakra de nka memfasa wa mam 2 minutes wo okay and 2 minutes ne dia wo de mam no kwabna yase okay mam nko basona na me yasa story hodi aba ana santrofo ko bi sanse de tiene Lionel Messi miemi sase sisia no ni din na wate no anka yemfa kamnu emfa to Lionel Messi ze Messi aya de penti we de wanka so ni unipa oni nekbo Inter Miami nti yemfa Messi emfa to kamnu so ana no so kamnu de kwabna so o se kamnu no enya de ketwa so enya se Lionel Messi end deserve you nemom kamnu no aye too big because o munyini ben na kamnu fitete kamnu na enti so okokase yenteni kamnu mfa Messi di fanto so ase o ba betutu asem de ahena no okokase de bia na tese yakwa akotwe na boso o se emom no so betimi aye bibi di ama no ewe team ni mu dia aye fine na no mom no so wo de kam no nyina de battle no Messi de nyame anim ne wo se ayade a eso pa but na no pe no mi bi sa baso na France ne se bato di empa na mpesa mo ye Edimalian no Messi statue ana mpesa mo de mana na se ye se mo de ni din beto kam no so ana se di empa na mpesa mo ye Edimalian no Messi no ye nkoba kakra mpato etotwa ewo dwumadie so na omu kobisa ne se uhwemu pa dia de wa me future bibia esiko baso na ne niam akose in fact Abrant na katapi enti kakra no de ma me fa we fan so kwabna Lami Yaman so yes Abrant na dia tum se sisia de eye ne hu nse ba kwa bonte wa bre temia Lami Yamo enyo no kwa na eja yawo na hoya akoda body obia wa akoda body ni woni fie eye social media no watwe ne ho afim isia so de social media akokọ no watwe ne ho afim kakra enti isia de yes ate baso na fast yes social media nante no ono so beti so kakra ntie no eye reporter epa dwumade so abosu na no pen pato mensaka dwumade so a mede mansam ne de ankedo so emom ebre ne nti ma memfa enso NCMC but your betting group ne de so na no eguso on WhatsApp open so join betting group na and now so be first 0247 3928
There be 0247 932805 0247 932805. Now, if you want to your WhatsApp group, no, approach any local in Ampato with their general high keke. Not your fan can betting code, no one so near be dinner near my neck come from a corner. Midwest, I'm saying. Okay. It does welcome and pay papa. You enjoyed the Medina so Emma at you for ne I have for Nhyira 104.5 Thursday edition. I would have been some Yadaso a Tinkunyama Yadi Mamo Gabi the foreigner a day echo Amaninia were we Akase Abida become Honafi and somehow do a garbage ram at the 2 Daniel room a chair drain at the Fahon and Sana Yadi Efisem no Abi Medino at the Amamuna Eviase Adia. Amihuana hame pa ubi a utifi na onye adwuma yana hame papa enkenka ubi a abusua sponsor no ne maame ne papa na ko school na owie school tifie obe bed inside the ama family yana hame pa ewiase da bi obi ma wa to da wo kokra na aye bibie ho so enu ti no pe maame mo a ne nya adwuma ye utie mi a company your friend Delta Paper Mill. Me pacho omo na ebano enkwada diaper papa no omo na eye ewo eye Ghana na me ka say ayade a omo pe sales person na yenemo aye adwuma na requirement no ebi ene say minimum unkuta kra no ese ukuta eye wasi certificate. And I say, 2 years experience. Ebano, eye jumadie bi say aso ebano diaper hunsam any idea. Why ye hu adwuma penya tonton bia so. I say you bia about communication ni nipa ehun kuta hudie no. I say etimi ekosro ebano negotiation a oyade and relationship building skills. And also ayade a okuta bi say Sani ma me bubo so ndina ne se wo bi nko ade a me patro ade ene Delta Paper Mill Limited omo aye krado so me for adwuma we a full time enya part time job and now full time ye fa na ye tua wo kama pa me patro friend number se onso wani je ho a na ono mo akwa ye adwuma a sales person number no aye 0553 323323 me sense number ni subim esanse ehia me pa fa number ni se na yemfa wadwuma na onso nya adwuma eye 0553 323323 eye Delta Paper Mill Limited omo pani pa no ne number ena me de atudwane tifre na one no enkasa na bibia no enye kama pa emfa amount ene anope tap send aye baby a diaspora abroche for no the Ghanaians in the diaspora ho and monsomo farama send sika ade aba aye Ghana ha ye find tap send into the kan o phone na say dem kyerem bia no o download the app no our phone so a now they are send sika no ade aba aye Ghana na make say ye bebo abaso so ye bebo aye monso mabaso obi a wisu tap send our abroche now they send sika de ba aye Ghana no na aye nipa 200 and ye bebo mabaso from air this month first at the copim air 30th and na ye de bebo air sa abaso bodi na send city e dan drew na nipa 200 no se wudi etimi ba mu nko ade a sika bia o send ba Ghana no ye be say asane the same sika no a at the amount back ya tuni din tap give back reward tap give back reward enti Ghanaians in diaspora pamcho mun take this opportunity na mun send this camera na afi mun sign enya aya adeche ensign emfa enka ho a ahun sam no eno no Stanbic Bank ase afeno ekwa na wie ye de omo so betimi aye e de ama Ghana ni bia ene se ombaboa ama won so etimi enya besia na wadwuma mu se wo pesika ade asi wo dan wo pesika de akotoka in fact wo pesika na de obaso de bia no Stanbic Bank yabwa ama won so no wetimi aye ne kama pa o dream no yababa no abem real so na de etie ne
interest rate no de wan kasabra obana ye kan interest rate ne de kyerɛwa obi afa compare the other banks ebon sampa say Islamic bank de no mo de no wo fom pa entimi sew wadwuma no kɔgye besia ne fa trem so na demands na say untimi enso meeting watimi meeting kama o dream house no besi o dream car no Islamic bank ye be gina wachi ama won so no watimi ato no kama pa just to anamo keke na yemo anopedia no oda sorry a rush energy drink edebia your friend edebia from Monday to Sunday and on Monday to Monday no be about an energy drinker manu anya rush energy drink adentia very simple vitamins room ginseng room and caffeine and so an engineer ye adwuma omre mo madwuma obu on man adwuma obegino sa 24/7 obi so betena sesa driver for mesamo a rush energy drink and I make come for at the amount and anopay stay active and energized rush energy drink o just ayana unso no wetimi to be Union Practical Institute and I kwani akosua computer na yedino practical na eka ho no awase kire ye ode anya so obesua computer na no computer ho ahwan bia minipa bi kwa ukwa chese what is no Ghana disua no buku sa ubewie unhunu he me patro Union te de eye practical so computer ne esi wanim so na bibia ye kyerɛw bia no practically unso timi asiantu bawie no timi say yes wabere awo ade a unso besua say eye network and cyber security engineering and abusua wabene computer basics and office administration CCTV installation and management data analytics so ebani design technology drone piloting I mean we need to say yes what's ya de na de na usua ye no ye ma se ye bia so say adwuma bi faw so no ye adwuma na efa say adwuma wo kosua ho ade no a oben project abra wo nye mistake bia enso me imagine so akosua ade awie na also ye data analyst company bia faw afede ko puli data ebra na fa be analysis efa kire chairman gina wi hey na ne computer school no kosua ade so Union at the be kyerɛw ama wanka so say yes ade da abesua no emfa so atimi abaso eti computer ne so onimu kakra ana onimu kra no ode ebra ye regular ho open weekends abetimi aba anwumna so na apa obetimi akọ distant class ni na aya available a obetimi akọ akosua bi me patro school me kan won okuma se ya sesan so on wo train chef as wo kokrom na odu sesan so asifom na a friend number we 0555 383848 Union Practical Institute ko now so kosua a computer Alaska Star Enterprise SA enchekra na afeno enso etimi akwahia so na ebani say Christmas there on my culture say adofo nyina even akontufo mpo no obia befi obi otu bia oba so Ghana ha ana owo abrochi ntino eduru Christmas a ewo say we dem usiesie fie office obibia eye kama no bia wura ha no say onso wani ate kama pa enti Alaska Star Enterprise and I make come for ediama obro nyan me patcho ho obedum ho sesa ho mo bia wura ha nani enso intimi kasei ade artificial grass yakofa bebre efra bruche diaba open carpet decorative watches and flowers Samsung plastic aye wardrobe and a center martinum bedside lamp modern TV stands and a TV backlight ni na yakofa